apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Jamile ondel-ondel yang cantik jelite. Teman-teman, bagaimana kabarnya nih teman-teman? Jamile muncul lagi nih, udah lama kagak ketemu. Video kali ini teman-teman makin seru nih. Jamile jalan-jalan teman-teman ke alun-alun kota Depok. Cus lihat aja videonya teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi nih Cami Jamile. Jamile sekarang lagi ada di alun-alun nih teman-teman. Alun-alun kota Depok. Nah, di Maripan ada ondel-ondel teman-teman. Lah, ini dia ada Bang Kalip lagi joget-joget. Asik bener loh Bang Kalip jogetnya ya. Nah teman-teman, ondel-ondelnya lagi joget, tapi perasaan kok lemes bener ya jogetnya ya. Celangak, celinguk, sampai bagaimana ya, lapar apa? Iya Bang Kalip, asik dah. No, ada si Empo